روشا چاندنیه لپارێزگەها حەسەکێ جودایە ji salên borî di dema ku hemû pêdiviyên çandiniyê berdest bûn lê li gor nerîna cotkaran îsal ji ber nexweşiyên cih û genim û herwiha tunebûn û bihabûna alavên sereke mîna semad û sotemeniyê bi tevahî bûne sedem ku rêjeya berhemên çandiniyê kêmtirî salên borî be. ام مزارع حسكي زراعتها ما جنم وجهه ونسباك كمونه وش كسبرة ونسكيه بس اساسي جمع جه وجنمه وبراسي اسال دسال يعني اوجه وجنم شيء نوك بريتي نتيجه ظروف جوي ونا درماكرنا زاده ونا مكافحاك مزبوط ونا سمادك مزبوط ونفلحتك مزبوط جبر اجوتن بهاي ودعم سر مازوت ياتي راشتن فلاح ماي نشار نزای بریخ بکده. ددما دور پیچکرنا پارێزگەها حەسەکێ لەگەل ڕەوشە ئابووریە خراپ و قوتکردنا ڕیەن بازرگانیە جۆتکارên herêmê neçarin goberhemên çandiniya xwe bifroşin saziyên rejîmê mîna salên berê. Lê diyar e ku nirxê kirîna cih û genim erzan e li beramberî nirxê dolar û buhabûna alavên xwarinê. هذه ساكي مزارعهم وهذا وضعي مسلم دبني اسم مسلم وسطي كرمالي خست دردري بويه اسعار دراسه بوهانه شوال بوهانه قش بوهانه وبالمقابل افا اسعار حكومتي داني دي مره كاشي اسعار وانا كيلو بطاطا سيس ورقي كيلو بخيار سيس ورقي ابا عجان سيس ورقي قنم داني شيش تشتك اجا شلو حشت ناوف المزارع ناوفه جبلی کمبونا برهم و نخوشیان چاندنیه نرخ چنینه جی بوهایه و او یک باندور خوی نینی لسر جوتکاران دکه. موسى مقبولة وقطعة تبديلية دراسة بهاني قطعة خيار بهاني أم بها بتشنين تعدل مواطنتي أم مرزان بتشنين تعدل متي ومحصول لا ومحصولة تفيجيني تزانین گو پارێزگەها جەزیرێ ژێدەرێکە سەرەکەیە دچاندنیە de li ser asta Sûriye bigiştî. Lê cotkarên herêmê dibînin got îsal ji ber aloziya destxistina alavên çandiniyê li gel kêmbûna baranê li gelek deverên parêzgeha Hesekê çandinî di kêmaniyê de ye. Homen Cezîrî Orient News gundewarên Hesekê.